inkuru byongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru yababaje abantu benshi. Hari umukecuru n'umusaza batuye mu mudugudu wa Gihigini mu kagari ka Ryankana mu murenge wa Bugesera mu karere ka Rusizi. Abaturage basabira ubufasha ngo kuba aba bakecuru badahabwa izabukuru birababangamiye cyane. Ni mu gihe umwe ari mu myaka ya 98, ubwo ndavuga umukecuru, umusaza ari mu myaka ya 77, ni mu gihe ndetse bafite inzu yenda no kubagwaho, ariko baravuga yuko nta mafaranga y'izabukuru bahabwa kubera ko inzara igiye kubatsinda mu nzu. Nibareba nabi bazapfira mu nzu cyangwa bazasanga bapfiriye mu nzu kubera inzara. Twababajije nimba batajya bahabwa ya mafaranga bita y'abasaza amwe batanga buri kwezi, bavuze yuko batayatanga, aho batayabaha, ahubwo inzara igiye kuzabicira mu nzu ndetse n'inzu babamo igiye kubasenyukiraho. Ni mu gihe nkamwe muri kureba kuri kamera za Kidasamura TV uko muri kubona ino nzu imeze. Iyi nzu niyo uno mukecuru n'umusaza babamo, bari mu zabukuru. Gusa bavuga yuko abana be bataba hano, bagiye kwishakira nabo ibyo barya, ariko ngo abana babo babaye ibirara, ntago baba bakiri hano, nta nubwo baba banabitayeho, ahubwo baba bicangira izabo. Mu gihe abaturage batubwiye ngo rwose aba bakecuru barababaje, ahubwo bakeneye ubutabazi bw'ibanze cyangwa bakeneye ubufasha. Inzu yenda kubagwira ndetse n'ibyo kurya byarabuze, no kuvuga ngo baba barahanga gusa bategereje uruzaza. Kuryama baryama hasi, ntacyo bafite baryamaho. Mbega ni agahinda gakomeye cyane. Ni mu gihe umunyamakuru wa TV na Radio 1 wabajije ubuyobozi bw'akagari, ubuyobozi bw'akagari bwavuze yuko iki kibazo batari bakizi, gusa ntabwo bari bazi yuko ndetse amafaranga batakiyahabwa kubera yuko mbere barayahabwaga, ntago bazi impamvu. Rero ntago bigize bababwira yuko amafaranga bayambuwe. Gusa ubuyobozi bw'akagari bwavuze ko bugiye kubikurikirana aba bakecuru n'abamama ndetse n'abasaza bagashyirwa muri ya mafaranga batanga y'abasaza kugira ngo ajye abafasha muri byinshi. Banavuze yuko iyi nzu yabo bagiye kuyisana, ndetse guhera ku muganda w'ukwezi bazatangira gusana ino nzu mu byiciro bigiye bitandukanye kugira ngo aba bakecuru babe heza kandi bongere basubirane ubuzima bwabo buzira umuze. Reka none tugaruka mu karere ka Ngoma. Mu karere ka Ngoma hari abaturage b'akagari ka Ntango mu murenge wa Bugesera ho mu karere ka Ngoma bashinja ubuyobozi bw'akagari kabo kutishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante. Abaturage batanze kuri ubu bakaba bamaze amezi 2 batarishyura amafaranga ya mituweli. Kari ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo abaturage bo mu karere ka Bugesera barashinza gitifu w'akagari kabo yuko yabaririye amafaranga niyishyure mituweli de sante. Nyine mituweli de sante ni abantu bivurizaho tu. Mukandaza no kubabwira itangazo rya RSSB, muraza kuryumva naryo mukanya. Noneho bamaze amezi 3 baratanze amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Murabizi ko bayatanga ku kagari. None haciye amezi 2 abaturage bajya kwivuza bagasanga nago bishyuye mituweli, kandi amafaranga barayahaye gitifu w'akagari mu murenge wa Bugesera, ni Mugesera mu kagari ka Ntango. Mana y'isi n'ijuru. None se ubu ngubu n'umuyobozi we birandenze nanjye. Reka twikomereze n'amakuru yacu, gusa turaza kuyakomereza mu karere ka Huye. Hari insoresore zigize agatsiko cyangwa zishyize hamwe kugira ngo zisajye zisambanya abagore ndetse zinabambure, zibakorere bavuga gute, zibakorere Reka nanone tukomereze mu karere ka Huye. Hari insoresore zinemye mu matsinda kugira ngo zihungabanye umutekano w'abaturage. Ni mu gihe bano basore bafata abantu ku ngufu bakabakubita bakanabakomeretsa. Ni mu gihe aba baturage babwiye ubuyobozi bw'imidugudu bwo hasi, gusa aba basore baratinyitse, ntago abayobozi b'imidugudu bajya babakanga. Ni mu gihe rero ubuyobozi bw'umujyi wa Huye bwabwiye bano baturage ngo batange ikirego muri RIB, izi soresore zifatwe, basimbuka akagari banasimbuke imikuru y'imidugudu kugira ngo iki kirego nikibashe kukigira ku bushinjacyaha RIB. Ndabizi neza ko bazafata umwanzuro wo kohereza abandi bakomeye nk'abapolisi cyangwa abasirikare bafate zino soresore ziba zitwaje ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho bitavuzwe.
rero iyi ni incamake y'amakuru n'imbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Wewe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho ni wowe tubikesha, kandi Imana iguhe umugisha, iguhe ubuzima buzira umuze. Reka